Nini kusudi lako katika dunia hii? Ni kitu kizuri sana kujua umekuja kwa ajili ya nini, na lile kusudi ambalo la kwako lishikilie siku zote, na kisiwepo kitu chochote cha kuweza kukutoa nje ya kusudi. Haijalishi ya kwamba mazingira yanasemaje, shikilia kusudi lako, kwa sababu usipolitimiza hilo kusudi, hakuna mtu mwingine atakayelitimiza badala yako. Na ndio maana hata Yesu Kristo alipokuja kwa ajili ya kusudi la kukomboa mwanadamu kutoka dhambini, ilipofika wakati wa kutimiza lile kusudi, mazingira yalikuwa ni magumu sana, lakini hakukuwepo mwingine, na akatamani kwamba kikombe kimwepuke. Nini kilitokea? Alisema, mapenzi yako Baba yatimie. Akakubali kuendea kusudi ili alikamilishe, na kuombea Mungu akusaidie utimize kusudi lako. Mungu akubariki sana. Amen.